Il-gidba li r-Russa Marija Efimova għaddiet xi dokumenti lil membri tal-Parlament Ewropew li tkellmet magħhom f'Diċembru li għadda kienet ikkonfermata fir-rapport finali. Rapport li jirrepeti l-istess affarijiet ta' delegazzjonijiet oħra li parti minnhom kien David Casa. Bl-iktar ħaġa li tispikka u ġdida tkun dik dwar il-video conference ma' Marija Efimova. Kien Ivan Camilleri li fit-Times of Malta kien irrapporta kif Efimova għaddiet dokumenti lill-MEPs bl-istorja inqabdet mill-Partit Nazzjonalista. Ivan Camilleri saħansitra kien kiteb hekk: "She also passed on various documents to MEPs to sustain her claims." Dakinhar l-Uffiċċju tal-Prim Ministru kien irreaġixxa minnu fih biex qal li dak ir-rapport kien ibbażat fuq gidba u issa li ħareġ ir-rapport finali irriżulta li Camilleri tassew kienet jikdeb. Dan għaliex saħansitra Efimova qalet li ftit li xejn se titkellem minħabba li kelmet lill-Maġistrat. Camilleri kien żejjen ir-rapport tiegħu billi qal li tkellem ma' MEP. "She did not say anything new that was not already out in the media, but she gave us documents and insisted that the Prime Minister's wife is the owner of eGrant," the MEP said. Iżda wara li dik li mexxiet id-delegazzjoni Anna Gomez qalet li mhux veru, issa jirriżulta mir-rapport innifsu. Ma hemm referenza għall-ebda dokumenti. Anzi, iktar minn hekk, spikkat id-dikjerazzjoni ta' Efimova li wara xhur iddeskritta bħala s-sors ta' Defni Caruana Galizia fuq din l-istorja, issa li Caruana Galizia m'għadix ħajja qed tgħid li ma kinitx is-sors tal-istorja ta' eGrant. Quddiem dawn l-inkonsistenzi u gideb il-Partit Laburista qal li l-Prim Ministru jerġa' jtenni l-impenn tiegħu li jirriżenja jekk tinstab xi nitfa' verità dwar dan. L-isfida għadha miftuħa għal Simon Busuttil. Sal-lum għadu ma laqaħiex u jidher li wara din id-dikjarazzjoni se tkun aktar diffiċli.